kwati ndata indi musiasia wako akilungu chako kila wipata na chibio chake thio cha mukamba na kuyibano bobo kabala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu akusomethia we na kumanthia yulu akithio mituo na mekalanelie ya mbai ya mukamba na indi na kuyibano bo kamwene keta waka ketika na indi nitwithi watu isungia makulio ma mwene nthila watu kulia ikulio na itu tuimusungia na indi nibethe iwe pe mundu muka wakuma kalanzoni wita wa muniva utukulilie kulio yeya ati we mundu ambaye ingi ni wathoka wa ukambani na akatwika wambai ni kwithwa munyiva atwaitwe ni mukisi na ni mathamie maka ukambani na mamina kwako ukambani ni witha ayenda mume wake atwikithwe wambai ya mukamba wise kwithia mundu usu ni mwoswa chamani cha mathiko mundu ala meka wo kambani ni wetekilwa kwika na ni watwikithio wambai ya mukamba ko nitwitha tuisungia makulio ma munitha nika wise kwithia ni wakwatia nesa na indi na kumunitha wasungika uitu kune asimu uitu tebeka nani wasungika mweni wito muntheta wata kilo wa mukeka kilo wa mukeka bala bandu benguma muno beta kwa mukeka ita Diamond kilo mukeka yes kalibo kilunguni kitu cha kithio cha mukamba na indi niwe kwatia niwe gwa topic mwitu we wa mukamba atwa wanengo ingi we aibawa ata mwitu atwa wanemba ingi athikula utwaitwe mume niwenda kwa vikaya binda mume akenda kuka musyosu nikenda amanye asia ima mwitu menda ata kana asia imake ime umwitikila ethwe na mwitu wo na babi kabukela asia ima mwitu ni ma mwitikila ni mona iletwe mamu mati ya chathi akamwende no ithi utie muthenya nikenda tikwite atumia mamusi na metho ona ibeti o ila cia musi nikenda ukyo manenge batola wina guo nikenda amanyondo mekwika utumia ni waenda akasioko kuloendie na ithi itia chathi na atia chathi na mama musi imekala anthi ketha imeona ni wailite kwithwa ena kalara mwitu wo ko uyu otuo bau asiei na ndoma musine masia sia mwitu aete mundu makamulea makasio sima imwete masia asio makamulea bisibyo mundu uka ukethia mundu kamwingi ukethia nuneni abetoka ukethia ndeto siake no kurena wene kwena weti lakini ndeto ina kelelo ino mazakoa kwa asiei maitu no matosa kuya no mazakoa makalirio mundu magazi ai mundu usu yona nzunde gozo tione bandu wana indi uyu mamina umwetekela indi mamu yaitu ikalanthi nandu maitu nikenda uketi utabiondo kukwito kwekawa na indi amayuma na mamusi maibanga mebango yo na indi uya yesa kutabwa chathi ibinda ayoka niwe ona atumia kuma ko woka anatumia lokoka ulene ona ibe bitano no mezi kondo komeka oka ona ibe diene oka makathoku onesa makethio mawewe makaya kera musio suyo mutumia okunda no eke akamele koke akekyo bandu akamauya batumia maku kera kana makunda kamauya makoka ende magane makaya akamata byondo kwenda namo asia ima mwitu maimo songea ondo mekona na ende yule yaba mkemusine yu tinamba obikaba kwenda kuka kembai yaba kemusine yu amina kwetekelwa amina kwirwa na asia ni mamwita sia ngasia akwa gokwito tia sia wo tethea wona kwamba othewa
kina na kina tithea wa mbuitano na tithe wa moi na nzau. Yani yu ainengwa miti. Ainengwa miti. Yu a kikamba kila kia kikamba ainengwa miti. Isu itawa ntheo ya mina itekilwa ilo kwamba uthea. Ni kana yu wangie ngasia. Nikane wangie ngasia. Nweza kwasia mundu ta mutheta. Aiye mukamba ndakuna mangweso. Ambao the wambe. Na the wambe. Indi uya ayiwa nuthi uke ti unenge miti ya ngasia. Ndutu aseaua. Na indi aisioka maithi mathi uya no kauma no nangewa mutwani. Nyoka ziu niendai ninengwe ngasia kukita mita miti yuna ngegetharo kabine ngekwo kwa mita miti po mayundu mamita indi ayoka inengwa ayokuwe tiasio tambui miongwena tiasia gwa ng'ombe tiasia gwa mbui miongwena tiasia ng'ombe 10 ng'ombe icio kubethwa benga ya nona na nzau ya nona ondwene musi ondo mekawa ondo wandu wonde baisio ndeti ondumwe cia mukamba kwangi ona matasi agwa ina ndio kurewa ama yasio manenga na mwitu wewe indi yo inengwa miti indi anengwa miti ya ngasia ucio gakathie ndiko keke yumbani na mwene wa ngasia indi ayuka aiasia kina mina ngasia indi hiyo ndio ndamesia kibeti. Yes. Na indi pengine ndamwasia ekwo mekwo kana meo taoni twasio meo taoni na yu mundu ya yesilia kumanda kithaka kwa mwitu okay atwe kuba kwena thoni make ni woka kamanda kithaka kasia mandhiwe kithaka ningi tio ko twani tio ko kunenga atumio bakamea no kwenda kitheka amandhiwe bandu basio na yu mandhia bandu basio na maimo kuririo thoa na maimo tabia na yu kaitho wa kitheka yu atho wa kitheka ayaka aka ini ndaliga kuti kwake ndio kathamia kuti kwake kyo kikamba ndo kweka no gaka umio mbuyi kausio obu watwa kila no mukamba imawezi ya bandu kama mbui makausia na in mausia mainyoke na maya maimyanu nyumba yu ita usobisia musi tayuka ekala musi haya niwe wambia amina kutwa ni wenda kwenda utweka wambai yuba kwa mbai ni amina unenga nenge wesu ni twa wakula kwimbai kula kwimunene wambai muna yeta nzama yake kuyatumia la medho ameasa kwema mbai masheka lande miwa babe mutumia muna kapila na umete kuna na iwa loye baya na aka na twa mwitu angania na yu enda utweka wambaisu kana eo mbai nge wonete ila wonete akamata vya niko yu mamu yande ithie ito kwetekilia ketha nombai ilo kwenda ketha wiye nombai kwa mvano kwa ya ombe kwa ya tangwa akabane mbai ilo kwenda no tila simendo ino twanite no tonyo kwendo ingi utona either we bata mama mundu we bata na mama aliko kwa tangwa aliko kwa tangwa ya kaliwa gwe akethe yo muimaimanu yo ikinda singe byo kana muombeu akatwika enda ulikatwe kwa muombe yo mogeimi katwe kwa mogeimi wa geima ndo akeima ene maundu razu ende ya mina ulikandini wa munene wa mbai ni wetanza magende makaswania na ende yewa nenge yukuyana na mia oyo kwana mia oni muno ali masio kaende makamweta akoka kamanenga kitumi ni kyao
kithaimoni eno ucio makamwita akoka akamea nienda utwika mundu ambaye yenyu kitumi ni kina na kina ndio nionge yuta yuzu munibo gukulia ndeya siai mona ni ilobi mundu ndeya siai mundu ndeya ndumo ndese umonge nwambe ye family na mundu muko na matwana yuyu enda utwika wa mbaisu ugethe apeo itumila wailite kwetha ayumia imweta kwetha ndia siai ndise umo kwa engaleko thiba yu ugethe ni wa mantha kipandu baitwika ugethe undu isa okwadwa na nikugo kwitimeta mambo gikamba eo na andu ala matonya omutwika ukethia eo twika mbai nesu ni watabwa mea ya ondo meka ukesaithia ni wekala ta mundu wa mbai ba Yesu ukethia ni meonenga ne ndaya yuko uketha munyiba ni okukulasia mundu wake ni walikite mbai ni kana ekulasia aile ulika enda ulika yu munyiba dienda omya ni waile kalambi ena mume wake makasakwa ti lazima ndio kuyako otwaitwe no kumandho mbayo ingi nondo akezwe anyanya yo munyanya yo mbayo ingi amekala namo mani mato nyainde kumutuma akamea ndo tukulie mbaya kwenyu kana imeutwitikila tulike mbaya ni akwenyu ile maisha kaende matumana imewete wasongeo naende na mewa mayosa atwa mayate ondo meutabwa ndugwikawa na mbaye ni kiawa mbaye mea miomo na kale nondo na mbaye ni wabitie bitu noenda wakababuwe wano mwangu wakabatandikwa muno njililikana ndiana ebinda ya tene ne omunini pe mutumia noni aze utethwa kiwu ni mbaye na nengetwe agene wandra muita no ususie kiwu amutu ngiulo nengi wakatabe agwo kiwu ni mutonange maima ndio ene mukamba aemea ya evinya nondo na kuwa biti wati yaona lakini we tikila ndaithina uthuku no kuemana na mbaye na kwithwa ndo kwata ndo mekwenda mamenete mundu kai metandwa ai aumangie mbaye na masemba ni yake banga iyo su kotekite ko senene muno usiwa na ndwisi na mbaye no kwateka urwa kotine ikazia mundu ute ndo bwe miaka 30 nikitumi kinakina na kiyetekelwa kana ona gethe asia 30 yolo etano etia kwa 25 nondu sune isuro ndomo na serikali yuko mwenye bandaye ile kwa mume ne asa kwesisie palo kuona paine mbingi aise mbailo kuona mwaile naende imanda tumia mayo kano munyanya ya mtu aona inatumia mayo hindi mande mone andu asu naende onake wandu ama munyiba asimake no mamutethesi mina kusa kwa ime mutethesi kunena na andu asu na ime omwitikira ketha ni mundu ukuona ya itabia nzeo ko huyu be bandu mbiye mundu su o ka like akaba kwitu kambani musi wake ni wailite kuhusu bo nyo uwa kikamba iba uwa na baitonya ngondu na baithaitwa ndakame uyethia ni bathe no ne bathe bwa takuthambwa wathambiwa musi yukethia musi usu ni musio Eze yuma tukoni tubikite bandu kethia mundu ouka uteze umete na kuone wakabila ngi ni wambaye ngozi uteze sieba ayoka itewa tabaye thio kwakwa ithewa bubu na ayoka na yako okuta na yebingi abubu akoka na mutoka yoko twende na kwasia matambia tambaye ni twaitie nono mundu ya ndwise kuone kabila nyona kuome sindu sia kikamba muone kwete sindu ba ikathini otoi muima ukethia andu anake mathuka twi mathuka ibeti andu cia thuka mundu ba kwate kindu kibu kiuya kwi andu matene mesi kuenda na ku Mombasa iwa maendi kunweta wa Mombasa usuini
makaenda uthoa maimo na ni mathoa gethia ni moka maiyabu kuona mathina cia andu tuamba uthio muone na tuicio kaindi ni tukuka tuende tumane cho kikamba kitwe chaendieva ni kitu thokisie andu ku wethe ani mekalata me ututolonga nito wanda kitali munyona kilunguri kithe cha Mukamba na tuivamu Tongo TV ngwatanio ya Mukamba. Twaziokanisia ingi musisia wa kwaindi na kuyiba no poto kuna asindu nesa na no poto kuna asindu proper mundu akusomethia we na kumanthia yulu akithio mitu na mikalanile ya mbai ya Mukamba na indi twaisie mwenu witu etawata neto Diamond Kiilu Mukeka yoba kasinga yoba yue ni twetha twende na unena nesia yo andu mona asithio situta cia thelile niki ijo kitumi andu maitu andu malikile ku mauswa nangi ona kwa kuyenda wa kuikina wa na makete masumba mama pia na makeki ya wiyo munene ona muima nae kila icha ukiende hapa undeni ko kwitu tamuno ngiutabia pweta ola wokie ko abe wa mu mission ita wolo tete ko kwitu nondo wa umie na ukiwo no kana baba makumka kwa makuoni urweda wa Kalamba mathami pa Mumbuni na moka pa ni mambio boba na matavyando kuma suma yugite ko inga yetu evinda ya Nthanze kwa ya sungwa nge mokire tiwa meta wa nesi na asua Nthanze kwa ya thongwa ingi alama iku matembe yako maitaba ni obo mainenga ndungua maimanengo sindu metekele kugo boko kwito alikile tene pande to yanga ini alikile tene ne alikatene ando ema ange ema miosi na nevana kailo matuko maingi o kikamba geza ide ate kyambe ya uthela ondu wikamba ndakiathire kwa kuna wa ilume ndiwe baneno nethie kwa kuna ilume ni kwa ina ambathi cia kikamba na sindu icio cia thiri wa ingoji takibeti chana ba ngengeta bano nabo kita wa Nthambi kimbe ai chatembeleiwe ni Nthambi eta wa Nthambi imo ya Nthambi nonge weta okakuli wambake momo ba wambake momo oba tumba kakuli ayatonya kuma kilume kiba uni akoso au yeni akoso kathaka kai koske makimwe kaluoke no su aithio ko oithaene kakuleza ucio kaenge ko onda ikibeti ayatonya mlenya ngetatu waendete no kana mwenda muka na mukuleti muka mukuleti mukaenda omwaza ketha kwena maundu mamusi nyangeza ucioka ko ende ciendo icu ni ciathelile mbathi ni ciinitwe pa muno isia ukuna mikanda ona tikaina nondo ivinda ila Princess Margaret wokite ku kinya mbele na school ni twaendie umwe twaendie ba sports club nibo wokite wonie wathi wa mwingi muno akona Mukamba yukalu akathiuka kulu kathiuka koka ukinya nthi akamba ikwata kanywa nginya ku anda utebya mwitu inya kwini ameondola wone ya mazako na awona ni wathi kula we ibu wa Mukamu kwanza anomite getwi malanyo kae lanyo kenene muno namo mako namo no neze namo maiko maina mbathi tamuseo mwa itaanzio kialilo ba ngengeta ndiba eneriye nethi akwete mbandi kwa kwinithia nonge wabugu itweta wa makau wa katiko nonge weta wa katuba mindoni no wecha kamwale kamu kaka mulilika kamwe kaina we vinda yeu kaka kawali yu twisi isi akona o utu o usia ina
waita siambulangile O kamwe wanina keko kawathi karangwina mani uli wakumbuka niyo matuko maingi na tena nakwa no lalikile ndi nini ko wasya mukamba ila walikile ndi nini muno niwo wabingwe yandu malikamba kawe wethi yaku andu malikile nondu yu we wandu aelewa mena mundu we mukisure mujo wende mundu tolonge na yuwe wethi ni malauka muno malauka piwethia we ona mumasai akauma onaku yo mutuki yake ziloba woni wakoma na mugamba ni watu abaguve ibeti pona 10 na mugo mukayange wakethethia we mundu wa mbai oyo okuya ikomonyo endo komenyo mbere ita kibiriyo ikwe nenga mutumia oto andu atene wethia maya lau yani maya lau mpaka sekta nesu maya lau kwa mundu ula mamanya mundu ucio unu baithira mundu ucio no wa mbai yo ndai wona thina ko hei bete tukana isiano na nweta kimya ke nenga mutumia nenge naone wa mukwendete andu acio meva mamite kuno wa utona makangu ndo katuke wala kana kaenda guku ndo kweta kola kuthoa ng'ombe na mbui na woka wabika wako ituka nimoka mayazi mayazi nimoka makoka makakuna oti meva aya makazia nithie tumite kuna na twevoya ato ondo kwaeva gwikwie bakakulu umite ba akanenga ni oboguo ndogethia ni waeleka ni wabingu yawa akaria indo ciake makakoma na one kwa cia yokela hivi ketho nake no mulau inimo mai alau nondo munondo mai tha makuite maleu amakou moka makoa ambui imwe makaya na andu ba musibu kwa cia mayokela wa mayenuka niwe thia mo mukamba ni mulau na mukamba na ono kadhiba mukamba ri mbaila ingi mukamba bana na niona ni humo wa wendo wa mukamba ni kuma ba missionary no yothie gukwitu kwanza teimathezi tu amachako sieu tio gitumi wethi ya mukamba unit awoti alite atena kithio kikwateka kana kithio cheneke nundu nitwaligile ndi nine muno na twatho chando kuma nza moka matwika andu maitu nangi mambe ututumiona nacio kethia nenge ndoko kwata wala muna kwata ikira muna inai nayo watu abai ya agende kwina no kwina ndu mutwatwire monte twetia no itia no ithe ni bahando na bayekala yo no kaenda ono kaenda ila wewe kwe mbathi ta ekwiu ta mwekwiu ila mena wathi wo nicio kethia ione mwekwiu ekite ngwa cia kikuyu nake ikobwa nesa na sindio ko bana nyamusi eta yamba cia injili ukethia ekite kinyo yamba sili main makaina neza muno ukona nzaluo na mbalu ya isi na mbadhizo masai we monera kolo inde mukamba yunde sindu iso mukamba moni ebuku tangai no kwini ambadhinzeo muno kwini ambadhinzeo sia ebuku kwini ambadhinzeo muno na hiyo ekwe utangiwe hiro yithi ane egwa moyo muno cio kithio gukwitu chanangiwe ni pulikano twalikanile piu wesaithia yu ona kigamba yambe yothela chambe ya utwekwa chambe yothela ndo kingera na ko ni Kiswahili na Kizungu ndo kigamba yambe yothela ndo wekili wa mwithi o akwe sema loka ingine ndo nena na Kiswahili kedali wese mundo sio muzomu na Kizungu onacio ciana gukwitu ona kala kazi yawa kama na Kiswahili kateka bundisi yuko kitu kithio kinini muno na kwa samuno yuto sioke ba
muniba ekulile tukulite kwa muniba tamwe ethwa nukwatie kitheka make na maithocha atumia mbaila mekwenda ila mekwenda menda ulika mbae niyo mekalae namo ukethia ni matwika mo ila mailelo ko muniba ndakegwe bina ndakone tokwika kindu kithuku nuzi anakulasia ayona tokwika kindu kithuku kwisila kithione chamba inundu nake mume anamuye no ngina esile kithione nundu enda uthokwa kithio na we mutangie lakini kithio kuthokwa kuthokwa kithio ti kila kithio cha chatene chane ko tulwe ngondu kwa maundu maingi aine wathu aye nuithia akamba withie makwete mbai ala mapasta makwenu tuyibai nutwikie mundu ambaye yaitu atio thosha mwizina moiwa chei na liuna moya na myo kila muitari se wathokwa ni wakarigo paigo nonge we waweke ateo ko uyu ithieta mbai ya mukamba titona kuciokea ata ukethia ibinda yi maundu mambi ya kuina yo kethio na andu mathokwa moka mundu ucu athokiwe na Biblia na athokwa Biblia kumbe wewe okakwete buti pai jina kunyakwa yu kwanza buti wewe na thina nondo unajua no kalilia tabia ile sipo ni nthuku muno ciana wendo yu komana na kana ndio neana ketha no ta mwikile wake ngwacie bikaba ama ko gwito bainesu indi nundu yu mutukanosu yu meke angono wono kethia no ukethia na kwena ziani wa mwana ndo no bindo kwa kalilio kethia uno mutumia uyo mutumia mukula lakini no wendo bindo kosi mambe ubetoka iwe gaidi na mamesia ngekwa itembuleki na ndeto itembuleki wete ndo utanena yateko na chio ndechio taweta na hiyo gizani yejiwe kene chao Kristo wipo lakini menenele yu matukwa ingewa na mesungianile ina bina mona usungwa ni mwana wakazani wa ambiata na nundu wa changanyiko ko kila kibo munyipa niye kanende na mume na kila mume no kwenda na maisha kuwa ni mbai wala mmekwenda maituma imadho tubia matu mambo mutumia mato mama thokwa malike mbaini mateukia na maime yashimu na maishimu na maisi cia maikatie kithio pia maisha maikatie mimate maundu ala methia ameka mate yasu ngoegwa ala mathika ketha ni bandu bena mbanga kwewani kwe bai wekena onda sumenda iwa kina kila mundu enda shilingi ni mesingi 50 meve mema mbe kumia oni alange ona mowendo ketha ni chama viko makulie malike chama ni chama viko ketha no kibetiki thana ile ikundi cia musi malike ikundi cha ile ulike ikundi ni icio ketha cha kwa ni betile ingi uketha yue mekala nesa imesene ketha no ciana ile cia skulu ndakaitha ciana ikatembea ciana andu acu tima itaiye matumendo na ikala imwe na mekala imwe ndi maikala nesa na maisha maiendea ni kwatia indi munyiva ni wewa na ni wakwatia kila ukwenda indi etha ni mwasungika ende ana ututabia kwisela SMS ni na namba ni situ cia simu ni kana usikwithia ni twende yana kutethia mbai nita wanda kitali munyao kilunguri kitho cha mukamba na tuiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.